ni kionekete gukorwo na ngucanio cia thiini gatagati ga thirikari ya kaunti ni mwangaza na kuria ikinya riri kana ni undu uria wonekete gukirirwo na njira nene ni atongoria aria magwikinyitie igongona-ini ria kanitha gicigo-ini kana ria kanitha wa methodist na kuria igongona riri ritongoretio ni minista wa ugitiri wa thiini Professor kindiki. Atongoria aya ni makikitie ritana kuri atongoria kaunti-ini ino gutigirira ati ni makenyitanira na kuna njung'wa itemi-ini ria gwetha kihonia kia ngucanio iria cigikoretwo gatagati kao. Ripoti iria tukihaririirio ni mwandiki ng'endo wa Njogu. Patanira yani botiga guchenda twetekanirie nontu Meru ni antu bamwe twethira into na arabire Urumwe wa gicigo kia Mount Kenya irathiro niguo ndurio thamakite igongona-ini ria gucokia ngatho kanitha-ini wa kithirune Methodist Central kaunti-ini ya Meru. Igongona-ini riria rigutongoretio ni minista wa ugitiri wa thiini Professor kindiki. Kuringana na atongoria aria marugamite kwa igongona-ini riri makiuga ati hari bata wa kunyitana gwa atongoria mwena uyu na makiria niguo kugia hinya wa kiteti kuona icigo ingi cia bururi ikoretwo ikigucirio mundu mwena wake. Enda kuuga batwe turi a Meru anderanja Meru unity yetu ni egatukinyia ara tukwenda gwita. Miario ino ikionekana kuhutia atongoria wa kaunti ya Meru uria ukoretwo na ngucanio gatagati ka ngabana na atongoria angi bunge-ini ya kaunti iyo. Mubunge wa gicigo giki kia Mount Central kirakunanira njung'wa niguo gutwarithia na mbere mihango ya kaunti ino, na tumesema wakati huu lazima tupate manufaa ya serikali, na ili tupate haya manufaa lazima viongozi sisi wote tuweze kushirikiana na kufanya kazi pamoja. Na ndio maana tunasema wakati huu Meru County kwa sekta ya hiyo county atuendi vizuri. Ni uge uria wikiritwo hinya ni minista kindiki akiuga micemanio ria ikoretwo gitafanio kaunti-ini ino ikoretwo ri oshogeri na ni ihinda atongoria makoro makinanira njung'wa niguo kunina ngurani ciao. Will not allow meetings to insult each other, meetings to incite the public against each other. Ndio nikaambia dadangu gavana wa hapa, ile maneno alikuwa anasungusha hapa ya kufanya mikutano na ile mikutano inakuwa ni mikutano ya uchochezi, nikasema ikome. Kindiki ni avigatete gavana wa kaunti ino kawira mwangaza no ria kuhinda wonekanite gukorwo na ngucanio na atongoria etikire kunanira njung'wa nao na maheranire niguo makorwo makirutira muingi wira. Na vile vile hawa ndugu zangu ambao labda wako na tofauti kidogo na gavana, vile vile nikawaambia vile vile wafanye ile mambo yao ya siasa wanafanya kwa njia ya amani na vile vile wasichochee wananchi. So I want to repeat what I said. The issues, the political issues in Meru County and other parts of the country must be resolved peacefully. Handu-ini ha Muthingi TV ni etagwo Ng'endo wa Njogu. Ngatho Ng'endo wa